Ni muri stade de l'Unité aharangirije kubera inama n'ubundi inama yahuzaga abamotari bagira nko mu 3,000 hano mu mujyi wa Goma. Bari inama yari yateguwe na maire de la ville w'umujyi wa Goma, inategurwa harimo guverineri na ba vice guverineri n'abandi bayobozi n'ubundi bagiye batandukanye mu bijyanye n'umutekano. Ni inama yabaye muri byinshi ahangaha, inama yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho wabonaga ko hari inzego z'umutekano, inzego za leta n'ubundi bijyanye na decentralisation. Ubona ko ari ibintu byari bishimishije n'ubundi, ubona ko byari ibintu byiza, ubona ko ari n'ibintu binejeje, kuko n'ubundi abamotari bagiye bagaragaza ibibazo byabo n'ubundi bigiye bitandukanye. Ahangaha muri kuri Intare official bagiye bagaragaza ibibazo bigiye bitandukanye, ari ibibazo by'umutekano, ibibazo muraho bwana muraho mukomere cyane amakuru y'imisi bari mwaje mu nama y'umutekano. Ahangaha byagenze gute? Bigenze neza. Abamotari se murishimye cyangwa ntabwo mwishimye muvandimwe? Murishimye cyane. Nanjye nishimiye kubona uko byagenze. Ahangaha mwatanze ibibazo birumvikana. Uyu nguyu nawe ni umuvandimwe kandi ni umumotari, ariko ukomoka hehe? Nkomoka ni Goma tu. Ariko uvuka i Gahira. Uyu nguyu ni umuturage w'i Gahira ariko amaze igihe kirekire aba hano mu mujyi wa Goma. Ni umumotari ugisaziramo ukimazemo igihe. Ibibazo babajije mwabyishimiye cyangwa ntabwo mwabyishimiye? Ibisubizo mwahawe na guverineri, ibisubizo mwahawe na maire de la ville? Ibisubizo twabyishimiye kurushaho ubwo gusumbya n'uko byari biri imbere. Vraiment IAFM 23 Imana yongera imigisha izasongera imbere igihe n'Kinshasa. Reka tugushimire rero, tunishimiye bano bavandimwe n'ubundi bakomeje kwishimira ibyabonetse ahangaha. Imana igumugisha muvandimwe wacu. Yego urabona yuko abantu benshi bakomeje kwishimira abamotari n'izindi nzego zigiye zitandukanye kubijyanye n'ibijyanye n'umutekano. Ubundi guverineri w'intara aza kubahereza arababwira ati mu gihe cyose mushakishe uburyo mwadushakira abantu bagiye batandukanye, mudufatire kuri ayo mabandi wenda agera nko mu 1000, ubundi natwe noneho tubemerere gukora amasaha 24 kuri 24. Urabona ko ibintu ni byiza, urabona ko abamotari n'ubundi bakomeje kwishima, ibintu bikomeje kuba byiza rwose, ubona ko bishimishije. Ikindi yenda twanavuga, yego muraho neza muvandimwe? Muraho neza nshuti na mahoro. Yego nawe umumotari? Umumotari ubwo twishimiye twaje ku muhamagaro wa guverineri wacu. Yego kandi twishimiye cyane ibyo badukoreye n'ibyo batubwiye, turanezerewe cyane abamotari. Yego aha rero ni ku ikinyamakuru cyitwa Intare official. Urakoze, wishimiye se ibyo guverineri yabashije kubabwira? Mbese turabyishimiye cyane. Guverineri atubwiye ko ufite uburenganzira bwo gutembera tushaka hose, kandi tugatembera amasaha atosheje, ndetse tukatembera nta kibazo dufite, kandi ntawo kudutangira, ntawo kuguhagarika, tugatembera twiyumva ko nta kibazo dufite. Witwa nde? Mazina banyita Volonté Mugongo. Yego ukomoka Masisi, ukomoka Rucuru? Ukomoka Masisi, nkorera taxi moto anga muri Goma. Nta kibazo. Masisi agana he? Wacu ni Masisi yita muri Mukoto, muri Bashari Mukoto. Nanjye ndo muri Mukoto, iwacu ni Gahira. Urakoze cyane. Yego muvandimwe, unaongea Kiswahili ni Kinyarwanda? Naongea Kiswahili. Umesikia namna gani jinsi gavana wa province ya Nord Kivu hata na maire de la ville walikuwa naongelesha kusudi usalama na jinsi mtakuwa nafanya association? Umesikia namna gani ndugu yangu? Sisi kama vile wa mota tunafurahi kwanza kuujio wa gavana kwa kutuinvite sie bote kwa hiki kikao ya leo. Basi bametupatia precision ya kujua jinsi tutatembea na bametutosha mu confusion ya venye tulikuwa ndani, parce que tulikuwa na tracasserie ya mingi sana kuma departements zilikuwa kubalabala. Mais hapa deja gouverneur amesha tupatia precision ya kujua ke kazi tunaianza na 6h na tunamaliza kazi na 22h30. Mmefurahi au mkufurahi? Mzee tuwafurahi sana. Tuwafurahi sana kabisa. Kwanza gouverneur amewaambia ya kama mkamate kama wale wajambazi wale wamuizi wale wazalendo 50 kisha toshe arete ya kukuwa nasema mkwe natumika 24 hours 24 hours. Yeye nayo unaongea kwa nini? Hiyo kabisa ni jambo ya umuhimu tena ya mzuri sana, parce que insécurité ni kitu kenye kinaua development ya inji, na sie kama vile population département ya ba motard tuko ndio na besoin ya sécurité yenye itaservir kila mtu mu entité ya republique. Okay. Tunakushukuru. Jina lako? Jina yangu Amalek Bemani Jonathan. Okay, asante sana Amani Bemani Jonathan. Ndio. Huko matari mwingine nataka ongea na watu.
Unaongea lugha gani? Hapa hii. Naongea Swahili. Unaongea Swahili. Okay. Makomando unajua kusema nini? Hii ni grupe yetu ya wamotari tuliifanyaka jua kwa pamoja kusaidiana kujuliana hali. Sasa hata nikufasire hii wanaita intare official. Yeah. Hii ni intare official. Sie mulibisikia namna gani kusudi kubenye mliongea na maire de la ville hata na governor wa province ya Nord Kivu? Bon, kukote tushie tunafurahi kwanza paske bametuprivilege na bamesikia malalamiko yetu. Tulikuwa tumeteseka sana na kuuliwa na watu wenye hawajulikane, wanatupeleka mamoto zetu, lakini tunashukuru sana kwa maire de la ville na gouverneur na staff yote ya AFC kutuletea ile solution ya amani na securite. Kitu ingine ya pili, nashukuru sana sababu na shetu tuko considere parmi peuple yenye ko considere, banatupatia kazi ya muhimu sana kuchangia kusekirite ya population. Amewaambia kama kila 3 mois mtakuwa naongea na wakubwa wa province hata na wa maire de la ville, kia 3 mois mtakuwa naongea. Hiyo umeikamata namna gani? Kwangu mimi naichukulia ni mzuri sana paske itatufasilite kujua magumu na malalamiko ya wakaaji na sheba motari, itatufasilite kujua tunaishi aina tunatembea namna gani, na itatufasilite tena kusogelea wakubwa juu tulikuwa tunakosaka hiyo occasion. Asante sana, tunakushukuru. Nashukuru. Kuna mwingine ndugu? Na mimi niko hapa. Uko motari nini? Niko motari wa vile ya Goma. Na mimi nashukuru sana kabisa sana. Unajua hii ni kitu yetu kwa tushaka tafuta, tushaka kosa kwa sababu tulikuwa tunaishi hatuna mzazi. Lakini tunaona hii chama ya AFC M23 ni chama inakuya juu ya peple na unaona gizi imetujogeza mbele. Hii kwanza tunabapigia mikono gouverneur wa province, maire de la ville na staff yake yote, vraiment tunasema vraiment Mungu awabariki. Na ingine mimi nashukuru sana gizi leo tuko tunaishi mvile ya Goma na paraporo ya gouvernement ya Kiseketi tunaona mabadiliko, kwa sababu tulikuwa tunarudia 18h tunapigiwa masasi, tunabelewa mamoto. Leo tuko tunatembea kabisa mzuri, tunalala bien, vraiment tunashukuru sana, tunafurahi sana. Asante, Mungu akubariki ndugu yetu. Asante sana. Na huko na cha kusema, unayo lugha gani? Ndagaragaza Kinyarwanda. Merci beaucoup. Umumotari na gurumotari. Umumotari mugiye Goma na Nyiragongo. Okay, merci beaucoup. Agira icyo utubwira kuri no nama icyo ndishimye ndiwareba. Yego. Gouverneur yagambye byose wane. Urafasha iki kubijyanye n'umutekano? Umutekano tujye gutumushakira abantu abantu bibaga nijoro. Nimbunda. Murabishobora? Uwo turabona wese. Yego. Turamujana. Urakoze cyane witwa. Twari pale nyuma libashibia tusikilizane. Ni kusema kuko watu wawili, kuko vitu mbili. Unasema ni watu wa assainissement na kunakuwa association yenyu yenye iko kugani bariere yenye kunaomba zile pesa. Sio vile. Tukisikilizana sasa hivi. Nimewaambia kama le gouverneur excellence ameshatupatia instruction. Wale watu wiko ku niveau ya petite na grande barriere tuwatafute tuone kama ile pesa wanaitiaka wapi. Si vile? Okay, na kwa watu wetu ya assainissement kazi yenye tumebatuma bafanye kuhusu usafi haiko njenye liko nafanya. Walienda patikana mwito wa motari namna gani? Ndio nimesema tutawakamata tuwarudishe kumeri. Sawa? Tuwafunze kusudi wasirudilia ile makosa. Mwaita irudilia sio peke tutamfunga. Asante. Umepata jibu? Sasa ndugu zetu watoto ya Goma, ninataka jibia ile maulizo yenye mliuliza. Tunasikilizana? Nataka jibia ya kwanza chenye tutafanya sawa ginsi jasa lisema motare ni mumoya. Juu motare ni mumoya, tutafanya association moya.
tukifanya association moja kwenye kutafanyika makosa tutakuwa nafasi ya kuiuliza. Lakini mwa ile association tutafanya ndani komite kunapaswa kuwa ndani ba motari. Kwanza tutaomba ba motari, hapana ba president wa association, nye ba motari. Mchichague ndani watu 50 ba responsable. Bakuya ku province mercredi tuzungumuzi. Muvile ya Goma mutoke ndani watu 15 ba motari ba Muvile ya Goma bakuwe 20, ba motari ya Masisi kukuwe 10, ba motari ya Ruchuru 10, na ba motari ya Rubero 10, na ba motari ya Nyiragongo 10, watakuwa 60. Tunasikilizana? Bale ba motari 60 mukuye tuzungumuzi. Tunasikilizana? Para tutapata solution nyingine. Lakini kenye tunaenda kujutu wajibie, malalamiko ni mingi. Kenye tunaweza waambia cha kwanza, hakuna trakaseri Muvile ya Goma, vile vya kubakamatia moto, vile vya kubeba mtu na anaenda kwa hospitali havitakuwa tena. Mko mnafanya assistance. Chenye mko nafanya ni cha nguvu sana, sisi tunawaremercie mko wanaume. Mko watu wa kuankuraje. Lakini na nyie tusaidiane juu ya sekirite ya Vile ya Goma. Aba baba kuko kama aba babandi muko na nguvu za kubakamata, si mko na zile nguvu batoto ya Goma. Si mko na nguvu tukamate wale babandi. Babandi wenye wanatesa population, situjitie pamoja wote tuwakamate. Kwa nini hamuvifanye? Kuko motari mwenye alisema kutembea usiku. Mukumbuke tulifikaka hapa Bazalendo na FDL na FRDC na hamutembe yake walikuwa wanafungaka depuis 18. Haiko vile. Sisi tukawaongezea, tulifikishaka kuvendeze juu ya probleme ya hii mauaji. Tusaidiane hii mauaji tuitoshe, tukisha itosha mko mnatumika 24 tufikie kutumika 24 mutulete wale mabandi 50. Mukaleta wale mabandi 50 mu 2 semaines. Nitasinya arete ya kuwaautoriza kukuwa mnatumika 24/24. Tunasikilizana? Éclairage public tuko naifanya. Muone hii stade yenye tuko ndani. Muone stade iko inamaliza hizi miaka zote. Tulikuya kanza championnat hapa, championnat ya amani. Tukakutana stade haina mai, stade haina kura. Meme une semaine tulitiaka kura, tukatia na mai. Na éclairage si hatuko mukampani. Si hatuko mukampani, juba tuvote, tuko nafanya vitu juu tende population yetu vizuri. Chenye tutafanya éclairage public tutaitia, lakini na nyie tusaidiane. Chenye ninaweza balomba bale babandi 50 na silaha 100 uzitulete mwa ile 15 jours. Mkivifanya mutaanza tumika 24/24. Hapana, jana kulifunga mamoto msala. Kulifunga mamoto msala. Ekuko mtaka ndio pale mbele iko na lia, acha mkatalie ndio ongea. Acha hata la sasa. Haiko na lia na ikala. Walisema kuna sauti na lia sasa. Jana walisema wa motari wa. Umwacha kuya. Watu waliwazia nafasi yote ilikuwa ni Ragongo. Joele mitinga ilikuwa ilikuwa Andre. Akasema ni Ragongo ni Mero. Mimi nasema jambo. Hakuna kuendelea tumiki. Poze ba master. Mimi nashukuru sana monsieur le gouverneur kunipatia parole mwe effectif ya watu hapa hivi. Mimi kwanza mimi nasema kukaa ya kwanza
depuis AFC iliingia Pagoma, nilipata pane briski, ilikuwa ni ma 18h, bakanibeba moto. Nilipataka bakanibeba moto, ilikuwa ni le 5 mars. Depuis ce jour-là, yenye banibeba moto. Donc, nilishabakia mkipelekese. Nishakosa mineza déposer déclaration yangu wapi au mineza tafuta nani juu nione gisi mineza pima kulokalize moto yangu. Na yengine ka ya pili, majorité ya gisi tuko hapa ba motar bamingi abana makarte bako mano identifié. Sa gisi de moi-même mie peke ku carte identification ba motar mineza kwambia niliuzaka depuis 2018 na ishapotea. Mimi natembea barabara tu sa rebel. Bo, mimi najikutanaka ile ka inanilimite. Bo, nisaki simineza kuwa nilipata kazi tena hapa mwezi ya 5. Nilifika mu axe ya Minova. Wakati nilifika Shasha, bakaniarete pale, bakanikula makuta. Bo, nikajikasa nikajilibere juu mimi naanjo habitude ya barabara, nikagombanisha nikatoka. Mie question yangu kwanza, nilikuwa na besoin kama mie motari nikipata shida mwi periode yote yenye tunaweza kwa tuko na traverse, nikuwe na wapi kwa mimi naweza kimbilia, kwa mimi nafanyizia premier recours yangu, parce que ba motari ya mingi bako hapa lakini anapata shida tellement que tunakuwa culpabiliser. Mimi sitaweza fika tu mbele ya gouverneur, monsieur le gouverneur waliniiba moto, mimi nakosa niende kwa nani? Kama nielezee papa au kama nielezee mama. Yengine kaya pili inatuvuruga ni juu ya kaske. Kaske kweli tunavalaka hii makaske ni juu ya protection. Mais senye banatuambia juu ya kaske mbili mzee. Par rapport ya kisi moto na kuwaka na condition ya kuitembeza. Kaske mbili de moi-même en soi, siweza tembeza moto na kaske mbili. Juka sina kilia sikalake ku parking nibakie kuare. Mimi nazoyaka zunguruka sikwake na parking moya. Sasa ndakuwa na kaske ingine kumkono. Hapa mwivi yetu ya Goma kuko magari ya mengi. Ile kaske ingine itanidesequilibre, inaweza tuma mina créer problème. Na bila ile tunaona difficulté nyeko nguvu juu ya magonjwa. Tunakuwa na corona, tunakuwa na Ebola. Hapa muvile yetu bilitusekirize sana. Alors kukaya kaske mbili, mwangalie vraiment gisi ya kutusaidia sana. Gisi ya mota, kaske mbili zinaweza tuke sana kutufanyisha madega. Merci sana. Na ingine juu ya renforcement, juu ya sécurité vraiment. Chema motare tunateseka. Kupoya sécurité vraiment, mzee ukazie sana. Au moins si ya moyen utusaidie uweze regrouper hata 100 motari zijuane. Bakwe na president moja. Parce que wale ile 100 motari zikakuwa pamoja zinajuana sote kani za mukatindo. Zinayuana ese tunakuwa mkartie fulani na sie wa 100 tunakuwa na siku yenyewe tunakutana naka. Inaweza tusaidia kama matatizo zingine 10 zinaenda nazo zinajuana tu mwaveni. Itakuwa ni mzuri ya kutusaidia sema motari tujuana. Parce que ba motari ya mingi ni ba brigand. Unakutana na mtu mwenyewe hana temps ya kusogelea watu wengine. Merci mzee, mimi ni Placide Muindo. Mimi nazaliwa Sake. Mungu akubariki mzee. Motari, tusikilizane. Ninataka wapoze question nyewe. Wenye wanataka tufanye association moya. Ni wangapi? Unataka tutie association moya? Wenye wanataka kufua ma-association za mingi nabo watie mikono juu. Wenye wanataka ma-association za mingi watie mikono juu. Tusikilizane. Sasa kenye tutafanya hivi hapa tutatembelea kwa majorite. 99% mnataka association moja. Tutatia association moja na ikuwe nasaidia watu. Ikuwe association ya kurekruter tu mafranga, ikuwe association ya kusaidia population. Tunasikilizana? Ile association italeta majile
italeta makaske, italeta na kakitu kenye kako sawa GPS kenye motari atakuwa nako juu kwenye motari anakuwa kama kunakuwa dega tunayo kama lifanyizia wapi. Watu wenye wanapoteza mamoto, fasi ya kwenda tafutia moto ni fasi mbili kwenye wanapasha enda beba plainte. Tuko na polisi ya investigation yenye iko charge na ile kazi, nafasi ingine kuko ku DSR. Munaenda ku DSR wala munaenda kwa ile polisi, munaenda baambia shida zenu. Lakini shida zenu kenye ninaweza baambia a 80% zinaisha. Jukuko benye tulikuwa hatujui. Na tunasikilizana kama na nyie mukenzi juu mutatukamatia babandisho mko mnatumika 24/24. Benye mko tayari kutukamatia babandisho batumike 24/24. Ifate. Tuireke. Engo. Ikatugira igashofa. Nagafata ari gace. Ushobora kwishyira mu kabuhanga. Ntago. Ndatinya.